Kani kadai kadudashan Meghalaya bagi pedang sengob hai pi baro syakani katup kubur mentaka janmiat syaban paj kubur ki berbenya ini pechwai kimat berkongsan. Onlet yuk kejat Menteri Rangba Narendra Modi syaladak haka april turik unaitung bendek burom ya kelingkuk senam ka ba apusan jong Kargil Vijay Diwas. Sedang ke dorbar mang tingka jong kaying dorbar tauan kari mentaga sengi on wanra ke menteri ketenat pelah tingka ya ke economic survey hapok kaying dorbar Lok Sabha. Penpau rakam sangma ya ke jing haka puli putih haka jaka nong kendong jong ke jala Meghalaya haka workshop jong ke National Education Policy ahajar arpo. Ya caprang ki jeng penkre na kebenta ke lempung Meghalaya Games ke bahan Riau hajawai ke banlong haus nam ahajar arposan. Bat palat sawajar san sepangut ki samla pule keri India ke lawan paino nari Bangladesh hadian bela betai ki jeng yakhi ki bejo. Ki kubur ki bebenyak. Menteri Rangba adu jong kari Narendra Modi unsalit yuk kejat syaladak haka april turik unaitung bandrakhe burom ya ka lingku senam ke ba apusan jong ke Kargil Vijay Diwas. Ki program ki ba Menteri Rangba adu unsai shim benta kin long kham tam haki jaka sa kan mau ya ka thama Kargil ke badon hadras kentup ru ya ki jinglet bu sentiu ka jinglet jingo ya ka Wall of Fame bat ka jinglet jingo ru ya ka jaka bu sa nam jong ka thama Kargil lani ka Kargil War Museum. Menta ke sengi ke yang dorbar tauan jong keri kelas dang ya ke dorbar mang tingka jongka ya ke ba lalong ba kan yai beteng hadu ke khat arterik unailar bat on shong dorbar ru khan riusien ke dorbar kelas dang da ke jingwan ra ya ke economic survey ahaja apulai apusau ha ke wala penbit penbiang ya ke jing tip ki banya ha ke baya day bat ke yok ke kot jong keri Lasai ke sengi ke menteri ketenat pelah tingka jong keri ke Nirmala Sitaraman kan sawan ra ya ke mang tingka jong ke soka pedeng jong usnam ahajau ahajar persan. Hapok ke dorbar Lok Sabha ke bandairu ke sengi sedang ya ke mang tingka jong ke sokar ke balai jong Narendra Modi. 24 Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. Menteri ketenat pulih putih jong ke jelau rakam sangma ula banjur ba ka jinglong jingman jong ke pulih putih ke syong ha kinong hikai da ke berkedau ya ke performance grading index ke berpeni ba ke nie ke jela kam shimlala ban le bha aa ru em ula penpau ru bawat lada ke pulih putih hendong ba shlong ba tura kam ladai ke beduna palat rei ha ki jaka nong kendong jong ke jela Meghalaya kimla setia ban ringkat kerdan Usangma ula ai jingkren ha ki nongwan yeshim benta ha ka national workshop halo ka jing pendonkam ya ka swayam bat ka credit transfer ha ka bayadai bat ka national education policy ahajar arpo bala pelong da ka Shillong College. Ha ka jingkren jong usangma ula penpau ya ka jing donkam jong ka jingnang jingtip halo ka science bat ula penpau ru ya ka jing duna kinong hikai science bat maths ha ki jaka nong kendong jong ka jela Meghalaya. History of the universe, what happened yesterday and day after. In the last 60 years, the journey of this Shillong College, I'm sure it has produced thousands of great minds who are working in different institutions, different positions, serving at different positions to the community, to the state and to the nation. And also we understand that tomorrow there will be more. Because the science that Bangladesh science technology has reached to this stage and its application will start from tomorrow. Sembut Chief Executive Member jong ke KHDC uba pencengan lang NSM ula banjur da ke baong bakalong ke badonkam Shibun na ke benta ke snat treikam ke Nongpo District Council ba kan pendonkam pura ya ke bor ke ikhtiar jongka ha ke bedai bat bot teli ki mat ki badang hap apo ka jingpet jingkmi jong ke District Council ha ke po bula le jurep ya ke office jong ke KHDC hanong po ula pelet jingmut kam tam ru halo ke benta jong ke KHDC ha ke ban pet ban kmi ya ke ying bishar ke District Council ha ke leng ki jaka jong ke district Habaya ai jing kren shikila patai khubor uba asiem ula penpau ya ki jing yai persang jong council ban penbet
banyak tek-petek ya ki rukom terekam bat ban kampen bahas syuk-syuk ru ya ki hapok ketnat nongpok jong ke district council. Pakai pembuat ya din bangla bu ya ko jong majlis aman lagi district kota. Kita kam nak menunggu ban strengthen. Lakanya dia berkata manpower, staff, hidup orang dia berkata infrastructure. Dia itu tu orang yang untuk badi kong badi magistrat. Di mana dan kami susu banten klanya ka manpower. Komputer operator, LD badi Banjaristan, badi di staff. Di mana ko babiti bu ba kunjungi kebun kami. Walaupun kikis sekarangnya, ini kong akan kita lagi sepak di sekitar. Kalau ada kami ban kampen bahaya kan, sesuatu berteman tawa. Deputy Commissioner jongko West Jainti Hills District ubak BS Solia ula penyat ia kejingelang ke beningkong mentagesngi ke biadai bat kijing penkrek penkrum ya ke lempung Meghalaya Games ke bahan riau ke ban selong hajawai husnam ahajar arpausan. Kita kot jong ke Meghalaya State Olympics Association kentup yau Presiden ubak JF Khasi u General Secretary ubak Finely Pariat bat u District Sports Officer West Jainti Hills District u Krubok Pasak. Kilawan isim benta hakani ke jingelang. Hakani ke jingelang la pelik jimut kamtam haki jaka ban pelong ya kini ke lempung bat ki jaka sa jaka syong ban yo ya ki jingbet ki babiang na ki bor badai kmi na ke benta ke jingekop bat ki jaka sa jaka syong ka jing penbet penbiang ke lej kawan bat ke kit ka ba kinong erap bat ki wei ki jing don kam ki ba kongsan na ke benta kini ke lempung ka ban sawan. Ka Ramakrishna Mission ya kabala benanam benar kerteng hakari berok kewei na kebentaki kam le isnei jongka kadairu kabajule bun kikam ratba hapok ke jela Meghalaya kam tam ke pule ke puti bat kikam sumar sukher nadu usnam ka kendai spa sanpuar ke dispensary jongki kabadon halat ungkra shelong kala penbiang ya kilat sumar sukher ki bala ban Kotbor bat ki babaha palat kentup ya ki jing sumar ki bedai bat ki jing pang jong ki kentai ki beniat bat ki wei ha kedor ka berit ke basdang na kedor ka berit ke balong tang arpau tingka uswami Devya Lokananda ubadai assistant secretary jong ka Ramakrishna Mission ula banjur halo ka jinglong ba lakloi jong ki ban syakri la ki para brio lemba ke puli ke puti bat ke jing sumar sukher ha ke ba ke la pentiknaru ba baro kinyo bentalem hakini ki jing syakri अभी पहले क्या है अंदाजे में हम लोग काम करते थे अभी हम लोग तुरंत इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट का उसका हालचाल हम लोग तुरंत हमको जानकारी हो जाता है और उसको डायग्नोसिस करने में जो हम लोग को इजी हो जाता है इसके लिए बहुत काफ़ी हमको आसान हो गया कि जनता का सेवा करने के लिए Palat ia kasau hajar san spangut kisam la pule keri India kelawan Paino nari Bangladesh hadian balabetei ki jingi ki bejur. Ketenat kambari jong keri India kele tu baga High Commission jong ke India hadhaka kala penbiang ia ki bor pahara na ke benta ke lej kawan ke besngan ia ki pat nong India shigja ke kaput. Syuk ru san spangut kisam la pule na Nepal lai prangut na Bhutan bat iwei na Maldives kilawan poi hari India. Kihek kihan na ketenat labor, tenat pulet bat na ketenat infiltration jong kari Boy District kila pelong ya kejinglet jurip. Hakabaya day bat kinong bela barjela, kibadon haki karkhana kibabun, kibadon hapo ke MIDC Umyam Industrial Area. Ya kani kejinglet jurip la pelong da kejinglet trailang bat kinong elam jong kador barshnong Umyam. Lalap ru babun ngut kinong bela barjela kilawan bantrei klem da don kikot kisla kibabiang bat bakim shmlalet penshisha ya ladi hikmat kipulit. Aba ajing tren sikila patai kubor urang ba shnong jong shnong Omyam uba Stevenson Karkarang ulai ro iki kam jong katnat labor infiltration bat nat pulet ban but dien tek patek yakinong bela bean kibawan bela hakini ki karkhana ngelap an ong ba kiri boman ane kiri ki brio ki bola don kies na kalen ka state tinteng la kala long kum ka ketem ban ri tengan hakani ka jaka jungi kumban shu pen kan mau ya pi dang hakani kindiat panai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jengtep hadin siteng kanta
nak leng juga senang lawan wan wat itu brio handai la poi factory uni brio la petno haba kli pat utrai factory sei ka kot kasla jong ni brio haba ngi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot kasla ro ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kano ka identification umdan Kasang Nyotrep Youth Council ni HYC Jong Karibhoi District la pelongi ka jinglet jurep kendian aga karkhana kendet ha ka karkhana Resource Rubber Private Limited ha mau smai Ribhoi District hadian belayo pediang bun teli ki jing ujor baki don ki jing trebi an bat ba don ru ya ka trading license utoni shela ubade u general secretary jong ka HYC ulayalam ya kane ka jinglet jurep kendet bat hadian kene ula penbena ya ka jingkhang kredep no ya kene ka karkhana ula banjur ru ba kene ka karkhana kam shimala ban penbiang ya ka trading license ka bobiang bad ula maham ting e ru ba omdei ban ple biang ya ka klem de penbiang i kot kisla ki bobiang kim shimla apply kila don yang application reg ka application ke jungki mentala system duna ka lakut te kim shimla burom yang di sikongsil kanogrem ba ngi kup ka Sangat cuasi na po ka Ribhoi District ni Sokhia ha lor ka jing don jung kum kini ke barjala ke bayo ban trei mon trei lai lui ha po kan ka kabri unyu trap han ka dong Ribhoi jungi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan na try jung kan ka company ya ki kot islai watang ba in ai la ne watang ba in pen I ya kan ka trading license trap uklam pen I Haki jingkela ki bakrau Presiden keri USA Joe Biden ulakiarno eladie na ka jingye kun syuki Presiden na kebenta ke election jong senam ahajar apusau haka arpoi tarik unaitung haka shiti ka ba ulabu haka rensan social media X Joe Biden ulapen bena ba onomia aireng syu haka ni ke election na kebenta ka jingbaha ka bakrau tam jong ka seng jong u bat kari baro kawai kani karai jong u kalong hadien babun na kedekot ka kenhun demokrat kila dawa ba udai ban weng kerteng no elade hadien ba shimlala banya terko persya ya Donald Trump Joe Biden hadien buladep ban weng kerteng no elade ula ajing kersan pat ya kesembut presiden ke Kamala Harris na kebenta kani ka syuki bahakli do Secretary ke Board of Control for Cricket in India lane BCCI Ujay Shah ula pembena ba ke board kan ai pra point san kelur tingka syake Indian Olympics Association na kebenta ke lumpung Paris Olympics. Menteri Ketnat Youth Affairs but Sports Dr. Mansukh Mandavia ula ai khuble ya usha na kebenta ke ni ke jingkershan pisa. Dr. Mandavia ula ong ba kari kasngo sarong shibun ya baro kinong elek kai ke bami khmat ya ki India ka Olympics ka kenhun India na ka benta ka lumpung Paris Olympics ka kentup ya shispa ka nyongut kinong elek kai ha ka ba nyophongut ki dei ki shenrang bat sa phonyongut pat ki dei ki kenthei bat shispa sa phongut kinong yaram ka lumpung Paris Olympics jong senam aja pusau kan sedang nadu ka apnir tudek ubnai naitung Mentang ini pet ya kajing long juman kesumeneng hanong ba shilong. Kajing shit kalong apulai point nyo degree Celsius but kajing shat kalong kap pra point sun degree Celsius. Kajing skam kau hau kalong prapu pranek shispa min step but prapu anek shispa jan miet. Kajing half slap kalong iway point iway millimeters. But kala bandon kajing half slap kaba malu mala but kajing tiet upertat habon teli kijaka. Syaban poi syakabukut jong tuk kubon ipek biang sa isien ya kini kimat makongsan. Onlet yuk kejat Menteri Rangba Narendra Modi seladak haka aprir tulik unaitung banle burom ya kelingkhu senam ka baapusan jong Kargil Vijay Diwas. Sedang kedor bar mang tingka jong kayang dor bar tauan kari mentagasni on wanra ke Menteri Ketnat Pelat tingka ya ke Economic Survey hapok kayang dor bar Lok Sabha. Penpau rakam sangma ya ke jing haka pulih putih haka jaka nong kendong jong ke jela Meghalaya haka workshop jong ke National Education Policy ahajar arpo. Ya syaprang ke jing penkreak na ke benta ke lumpung Meghalaya Games ke bahan riau hajawai ke banlong haus nam ahajar arpo san. Bat palat sahaja san sepak angut kisah melapuli kari India ke lawan Paino dari Bangladesh hadian bela betai ki jengki ki bajur. Teparlok kat tungi lapoi sebekut jong tuk kubor jongi mentaga janmiet hadu bagi syam hil sai keski ha kejuk kepo kubli shibuni pi barok.
Survey